Pre utvrđivanja dnevnog reda na današnjoj 27. sednici Skupštine opštine Raška, predsjednik Skupštine Uroš Milenković odbornicima je saopštio da je iz zdravstvenih razloga ostavku na odbornički mandat dao Dragan Milosavljević, odbornik Demokratske stranke, i da ga je Demokratska stranka obavestila da je novi šef poslaničkog kluba DS-a Zoran Karadžić. Odbornički klub Demokratske stranke Srbije je u pisanoj formi, ali i pred odbornicima saopštio činjenicu da sednici ne prisustvuje njihov odbornik Dragan Sekulić, kome je po rečima šefa odborničke grupe Dragana Karavića zaprećeno da će ostati bez posla ako se pojavi na sednici, što podsjeća na 2002. godinu i zatražio osudu tog čina. Odbornički klub Srpske radikalne stranke izrazio je nezadovoljstvo načinom sazivanja sednice. Nakon sat vremena prešlo se na raspravu po dnevnom redu. Upražnjeni odbornički mandat dodoljen je Jugoslavu Rakoviću, rudarskom inženjeru iz Kovača. Većinom glasova usvojen je šestomesečni konsolidovani izveštaj budžeta. Najmanje ostvarenje u odnosu na plan, samo 9,6% je od prihoda od davanja u zakup gradskog građevinskog zemljišta, a manji su i planirani prihodi od zaduživanja i transfera iz Republike. Rashodi uglavnom prate planirani tempo. Opozicija je imala zamerke na preveliku potrošnju za plate, a da se sa druge strane gotovo ništa nije uložilo u poljoprivredu, malo u školstvo i infrastrukturu. Prostorni plan opštine Raška, koji je prethodno dobio saglasnost ministarstva, održava nivo poljoprivrednog i vodnog zemljišta, predviđa povećanje šumskog i kontrolisano povećanje građevinskog zemljišta, razvoj infrastrukture i naselja. Dosta rasprave i oprečnih mišljenja bilo je oko usvajanja odluke o izmenama i dopunama odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta. Po mišljenju vlasti, ona će olakšati proceduru i privući investitore, dok će po mišljenju opozicije na uštrb opštinskog budžeta povećati profit potencijalnim graditeljima, posebno na Kopaoniku, i da zbog toga treba precizno odrediti šta zapravo jeste investitor. Na današnjoj sednici Skupštine van snage je stavljena odluka o Fondu za razvoj poljoprivrede kao posebnom pravnom licu, umjesto koga je osnovan budžetski fond za poljoprivredu. Potvrđeno je rešenje o otuđenju, odnosno prodaji jedne parcele površine 2,24 ara na Kopaoniku za 10 miliona dinara i poništena dva ranija rešenja o davanju zemljišta pod zakup u Raški. Na kraju sednice dosadašnji vršioci dužnosti direktora javnih preduzeća imenovani su za direktore i to Doma zdravlja dr. Miladin Andrić, Direkcije za urbanizam Nenad Joksimović, Komunalnog preduzeća Raška Draško Radosavljević, Turističko-sportske organizacije Mila Rosić Županjac i radiotelevizije Raška Mirjana Vujanac. Za direktora Centra za kulturu Gradac izabran je dosadašnji direktor Vulić Pašajlić.